Asapha Nanjilo nami ngiyibini yozibonana noma kanjani khawubulise mama siyakwamkela kwingqusho FM 99.5 kwinkqubo ethi yona kuso kwasiwana khawubulise bonke abathandi bomculo wesintu eSouth Africa kwingqusho FM 99.5 Hayi wayibetha khona isokana lekhethu lale maqhozeni phela lapho ukhuluma nesikhokho lapha ukhuluma nengagara lapho ukhuluma nesidudla sakaDr Mthethwa Queen of the Queen nithi halala kuze FM halala bonke abaphulaphuli bami acha kabandi baba acha kabandi mali khawusho baba na njengoko sikubomba unjawuni apha eMpumalanga namhlanje lapha eMpumalanga ngisekhaya nje ngibelekile kodwa ngibelekile nje ngoba vele phela umthetho uthi masihlale emakhaya sikwazi ukubalekela lesi sifo esikhona seCovid phela akafanele isiphithizele ngisekhaya nje ngisilalele kamnandi ngibona imfufu zami nembuzi aze kumnandi mama uhlala ekhaya ave kumnandi uhlala nabazukulu ave kumnandi uhlala apha emakhaya kuba kaloku emakhaya kukhona ukuthula nokuxolo emakhaya kakhulu baba siyazi ekhaya baba kunomoya nje opholile mama masingene endimeni na njengoko kudala ulibambile iqhaza elikhulu kumculo wesintu sithi namhlanje masikwamkele ingqusho FM sikukhumbula ngemisebenzi emihle kakhulu oyenzele isizwe ingakumbi isizwe ke ngosomzantsi Afrika kuba singabanye abasasazi sithe sisokubona uthathwa ngodato uDr Bhodloza Nzimande bakufaka kwezodumo kulapho saqala thina ukulandela yabona ke lo thuba kwakudala sisithi ke nathi sasisemangenja semangezitulo siqonda sikakwazi uhamba kakuhle kodwa sisithi sobona inyoni ehle ezinye kase ingena phakathi kwezodumo sithi hayi ngeze ngiyambukeli kuba kaloku uphethe umculo wesintu umculo ogijimisa igazi umculo ukhumbuse ekhaya hey baba yazi mawusho kanjalo nje ngizwa ngithi yazi ke ngifikelwa izinyembezi ngoba ngaleso sikhathi kwakusesebudisi ngaleso sikhathi leso sasibamba nje ngekani ukuthi hayi thina singamanguni siyobamba lo mculo noma kanjani noma basipushela emuva sawubamba kanjalo ngalezo sikhathi lezo baba kwaze kwafika lesi sikhathi sanamhlanje watsho kamandi mama khawutsho mama khawucela abaphulaphuli bengqusho FM uDr Nothembi Mkhwebane kubani wenza ntoni kuyiveze nje abanye umuntu oqala ukulandela khona ukuze namhlanje ayazi ukuthi uDr Nothembi ndoyika nokubiza igama lakho kuba likhulu kakhulu hayi ke baphulaphuli bami niyamazi lo muntu mani ngewenu yazi ngingowenu nangikhulisa nangibeka la ngikhona ngakhuliswa yibo abaphulaphuli bami labo khawutsho mama singabi album osozikhuphile wayiqala nini lento yonke nje lo mculo umhle umnandi kangaka lo mculo uphilisa thina ama-Afrika hey baba yathi ngathoma ngekhathi abama 1988